halang-halang na.
Maya paabak po kaya kayon, brothers and sisters. Yabetala po kimi sa ding makatuki, parang kaya lang kaya duwanan. Kapasalamatan ng Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jen and Sherilyn Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Teresa Madison Castillo, Joyce Kai Corowak, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Perla Pacho and family, Chin and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Chin Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Leslie Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose D. Pascua, Rolando Pineda and family, Rogelio Valle, Priscilla Valle, Nira Luis Garcia, Edwin Elsie and Luigi Torres, Ruby Lakindanum, Eliza Marie de la Cruz, Ariel and Grace de la Cruz, Mirna Ramos, Mr. and Mrs. Raymond Ramos, Queenie May Ramos, Christine Ocampo, Baby Kate Ocampo, Godwin Ocampo, Lourdes Manuel and family, Janet Punanan and family, Rhea Punsalan and family, Rose Ann Paroli, Raul Paroli, Rosalie Paroli, Alice Eugenio and family, Corazon Pelliar and family, Tanmeco Enriquez family, Relly and Gloria Tanueco, Roberto Tangdizon, Severino David, Masonito and family, Vicky Ball, Sally Surla, Lisa Aquino, Esme Aquino, Rogie Enriquez, K. Endo, Rowena Nano. Paraking Aldo kay Baitanang Emily Batak, Adrian Punanan, Eloisa Messina, Raquel Valencia, Elijah, Jose Luis, Sandy Macapagal, Colin Macayaw. Parang kapag nasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Lim Atty. Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto Liano, Noli Malyari, Alan Carl Sebastian Sibal, Francisca Antonia Malyari, Manalili Palacio family, Alma Perez, Martin Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arden Teres, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antonueco, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dian and David Salazar, Joseph and Windy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Richelle Jessie Garcia, Maria Preciosa Garcia, Michelle Ann Nunag, Agulto family, Obed and Linda Garcia and family, Peter and Edith Garcia and family, Noel and Cherry Escoto, Ami and Rolando Maniago, Wins May Ali Katakutan, Irene Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Rudy and Ida Kino, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corin and Ron Inigo Pino, JP Pakadag, Patricia Miguel. Para king malong kapaldana ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Melmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Sharon Santos, Bernice Canta, Oy Pasco, Jose Carrion, Nilo Manalo, Roberto Aquino, Teresita David, Eduardo Granda, Jasmine Gosyang, Joey Canlas Garcia, Lolita Pimpin. Safe travel na pong Nelly Santos and family, Regine Martin. Pangadita na po din kaladwada ni Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabot Jr., Francisca Yabot, Esther Amel Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Costa de las Alas,
Sunny Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Alieta Flores, Carmelo Basta, Romeo Basta, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Ernesto, Jose, Relia, Anatolia, Eduardo, Sister Aurora, Benjamin Sarmiento, Opelia Sarmiento, Cristeta Bacani, Ener Sarmiento, Esmeraldo Perez, Opelia Perez, Martin Perez, Angel and Ines Tanhueco, Erasto Aquino Sr., Ross Aquino, Masaji Yoshida, Maria Consolata Ponsalan, Efren Enriquez, Diosdado Tanhueco, Abel Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Dongka, Vicente, Maria and Pablo Tan, Ireneo and Juanita Basilio, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Fatima Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Bendaño, Amanda Saguban, Marieta Bendaño, Vincent Benavista, Prince Edic Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian, Julio, Robert Dabi, Restituto Junior, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Benita Alfonso, Bernie Alfonso, Rogelio Dabi, Hil Alfonso and Dodi Alfonso, Lolita Manalang, Juana Cunanan, Rodrigo Ramos, Nora Bituin, Rodrigo Dionisio, Jennifer Dionisio, at ding maldang kalado ang mga kailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magnisatama po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Espiritu Santo. Amen. Inginu manatilia kaya kayo. At kaya antimurin. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawara din kapatawaran din malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi ka ring banala misteryo. Iyag kastangin miyag nalagnan ni kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uli ni kasala kumbina. King isip, amano at dapat, at niyayalawang kapulangan. Ulinita, ipanigapuku, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karen sablang Anghel ang Pong Santo. At kaya kayo kapatad, ing panalain niyo po, King Diyos sa ginutam. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa nakatamat, King pangapatawad na rin kasalanan tabo, itala nakatangan sana, King Die Alananga. Amen.
maya, ipang miyakeka, iting ayin, anting kapamintuan, king kekang amano. Ikabos na kesana, karing kekeng kasalanan. Pasik na nga na kami at tayran pa turo ang anggaming kaiblasan. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyay at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, kareng tao, Galacia. Uli na niti, suka yung talastasan, king taong ating kasalpantayanan, ilaring tunay ng paliping Abraham. Kanita, pepakit na ing kasulatan, king ding pagano, kilalana na lang taong matulid, ning Diyos, king kapamilatan, ning kasalpantayanan. Inya ing kasulatan, penaral na, nang makapauna, ing mayap abalita, kang Abraham, inyang nganang sinabi, king kapamilatan mo, panwana na laning Diyos, ding sablang tao, keti, king yato. Meniwala ya i Abraham, at mi panwanan niya. Inya ding sablang maniwala, mi panwanan la naman, kalupa na. Ding sablang manalig, king mapaminto, king batas, mabibiyela, lalam na ning metong asumpa. Uling sasabyanan ning kasulatan, ninuman ing mamintong parati, king sablang makasulat, king libro na, ning batas, makasumpaya. Ngeni tutong masala, king alayang taong kikilalanan, ing Diyos, king kapamilatan, ning batas. Uling ing kasulatan sa sabyana, ing taong kikilalanan ng matulid ning Diyos, ni bibyeya king kasalpantayanan. Dapot eyaman na lumpakan, ing batas king kasalpantayanan. Nune agpang king sasabyanan ning kasulatan, ing taong darapat king sablang adwana, ning batas ni biyebyeya, agpang king batas. Dapot linigtas na katamong Kristo, king sumpang daralaning batas, inyang antiyawaring ni sumpa, alang-alang kaya katamo, uling sasabyanan ning kasulatan, ninuman ing ibitinda, king dutong, makasumpaya. Depata ng Kristo iti, bang ing kanwanan apengako na ning Diyos, kang Abraham, miyabye, kareng pagano, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Kanita itamo, king kapamilatan na ning kasalpantayanan, malyari tayang tanggapan, ing Espiritu pengako na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo ene kakalingwan, kapilanman, itang pengako na. Ing Ginoo nakakalinguan, kapilanman iting pengako na. King mabilog kong puso, pasalamatan ke ing Ginoo, king kapulungan na ning keyang balayan. Ding dapat ning Ginoo, tutulang makapagmulala, pag nasandalang, pakaintindyan, ding kareti matula. Ing Ginoo nakakalinguan, kapilanman iting pengako na. Mitmong dangalan at kamalan, ing sablanang daraptan, at ing kayang kabanalan, manatili kapilanman. Ding malang depat na, paganakanala kaya katamo, maganakaya, ampong mapamakalulu. Ing Ginoo nakakalinguan, kapilanman iting pengako na. Pagkaluba na lang pamangan, ding makitakot kaya,
ene kakalinguan kapilanman, itang pangako na. Pepakit na king balayana, ingkeyang upaya. Pigkalubno karela, dinggabunda, ring daywan. Ingino, nakakalinguan, kapilanman, itingtinga ko na. Parangalantaya po, ing mayap a balita. Oriane inginu o Jerusalem, iparalane ingkeyang amano, king yato. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap a balita ag pangkang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Inyang pepalwal ning Jesus ing meto nga demonyo, ating mapilan karing tao as sinabi, i Beelzebul ing prinsipi daring demonyo, ying minye upaya kayaban palwal karing demonyo. Ating mo namang may kipagsalita kaya baring panyubukan. Inawad na kaya, ing pakit siyang mala ay batbanwa. Dapot, balo ng Jesus ing karelang isipan, inya sinabi na karela, mibagsaking sa anumang kayarian, ami sasagsag karing tapok, ami laban-laban. Ing pamilyang mi sasagsag, mibagsakya. Inya nung ing kayarian ng satanas, mi sasagsagya, makananyang manatili. Sasabihan niyo king papalwal ko ring demonyo uling i Beelzebul, dininanakong upaya. Nung papalwal kong demonyo, king kapamilatan ng Beelzebul, nino maning minye upaya karing kekong alagad, barong ipalwal. Ila mismo, patutuanda, king nigkamali kayo. Dapat, nung papalwal kong demonyo, king kapamilatan ng upaya ng Diyos, mga baldugan king miras na kaya kayo yung pamag-ari ng Diyos. Nung ingmeto nga taong masikan at makasandatang ganap, bante ng balena, ing bandina, miligtas. Dapat nung lubanin ng taong mas masikan kaya at sambutane, kuanano rin sandatang panaliganan ng makibandi at ipamyen ng taong linog ing banding penako na. Ing taong kampi kanako, laban niya kanako, at ing sasaw makipanipon kanako, king kamatutwanan, mangalat ya. Potang ing marok espiritu, lumwalya king neto nga tao, magluyon-luyon niya karing mga langing lugal at manintun api pagpainawana. Nung alayang akit, nga nang sumabi king sarili na, magbalik ko king bale, ibatan ko. Karas na akit na king malinis siya at ariglading bale, inya makoya at mangumbirang pitong espiritong may gitmarok kesa kaya at lungubla at manoknangan ka rin. Inya lalong maging marok kesa king sadya, ing maging kabilyaning taong ita. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kaingan. Kamusta na po? Kwento. Minsan po si Juan bumalik na sa hospital dahil tapos na yung mga test. Nagtanong siya sa doktor, Dok, kumusta po yung kalagayan ko? Tapos sabi ng doktor, bad news, Juan, kasi may taning na ang buhay mo. Dok, wala na po bang pag-asa? Tanong ni Juan. Ano pong kailangan kong gawin? Tapos sabi ng doktor, suggestion ko, mag-asawa ka ng pangit at bungangera. Bakit po? Kapag nag-asawa ba ako ng pangit at bungangera, gagaling ako? Hindi. Mas nanaisin mo pang mamatay kesa mabuhay. Kayo po, kumusta na? Masaya pa yung buhay niyo? Yan, sanapin. Kaya in-nurture yun na po ring relationships you. Kasi importante la pureta. Di ba sabi nga sa libro ng Genesis, it is not good for man or woman
to be alone. Kailangan, kaya beta mo king nga komunidad. Andiyan nga pong Gino, di ba? Pati niyang community, atlong persona king nga Diyos. Dahil nga liwa kasi burida na magdili-dili na labo. Pero no ka rin yung saya na nita. Yung karela kasing sasabihan na, patsay ka ang dili, alakang kakontra, payapa yung biye mo. Okay, payapa ya, pero masaya yan lubusan. Di ba araranasan tamo po yun na patsay masaya ka, may kaya gaganaka rin kamag-anak mo, rin kakalugur. Sana chula Kenny. Bakit? Kasing saya, patsay mi share ya, it is double joy. At potang malungkot na kaman, di ba, importante rin natin kang kayabe. Bakit? Maging mayan, uling atin mamantabe kaya ka. Itang sorrow ay ta, it will become half sorrow. Kaya atin niya pong advantage talaga, ingating kayabe. Kwento. Minsan po yung pag-uwi ng mister, sinalubong siya ng misis. Sabi, Han, may good news ako sa'yo. Ano yon? Magiging 3 na tayo dito sa bahay. Tapos sabi, ano? Buntis ka, magkakanak na tayo. Hindi. Ba't tayo magiging 3? Dito natitira si nanay. Lawin nyo na, maili kayo. Bakit? Bali po na yung epekto na nila. Pero yung mga mag-asawa dito, sana makita nyo na blessing niya po itang ati kayong kayadwangan. Ay ati kayong asawa. Sa bagay, meron talagang advantage at saka disadvantage ang may asawa. Kasi kung kailangan mo siya, agad-agad, nandyan siya. Disadvantage na, pag ayaw mo na sa kanya, nandyan pa rin siya. Pero sana hindi na humantong doon sa punto na ayaw na ninyo siyang makasama. Kasi it is not good for man or woman to be alone. And kahit yung mga sa pagkakaibigan, kailangan in-nurture itang relationship. Kasi lalo na po siya matalik, yung kaya kayong pamiyadwangan. Di ba masakit kayo pong masambot? Meron pong kwento, may 3 kalabaw na best friends. Basta nung nukalimet, mga tsuka rin, deng adwa, abi-abela po. Yan. Pero ito pong leyon na danupan, at liligid siya ka rin ng damula gareni. Kabat, dareta nga, kaya ka makasugod uling abi-abe kami, alu kami, masikan kami. Pati sinugod ka, nakalabanan ni ka. Tayo da kapiso pa na, at akain mo na rin ng sungay. Bisa na dakam tusukan kaya mate kaya. Kaya pinining nila yun talagang magkasakit siya. So na minsan po may kaisip yung paralan. Ligid-ligid siya manita. Kabat kanita, ayli-ayliya. Kabataan nita meron. Nampi ayli-ayli mo ken? Kabataan na, oy, may papagplastikan naman din atluan. Kabat, may paglala. Ano plastikan? Oy, bala mo yan. Kung dimdam tametong, mag-complain niya. Sabi na, Diyos ko, tatindahan kaya ba yung matamad? Nino kaya matamad kaya kayong atluan naman ita. Kabat, tametong na, makanya na. Sabi na, muntak pa ka rin na mag-obra ko, po sabihin tayo, ako yung matamad. Ano man, meko yung metong. Kabat tang kakadwa, sabi na, ati palang plastic ang Kenny, pati siya makagulot, nano panyab yan, ako burin kayabe rin plastic, kaya meko yan, mintaya kita. Kabat ang metong, makanyang kayo, nung iyo na ako burin kayabe, di ako rin burin kayabe, kanya-kanya ata na. Kabat meko ita metong, at nang magdilidi nila, sino gudya pitali yun, panganongan. Warning niya po ita. Di ba? Lalo na po rin marites, ita po yung karelang tactic. Karetang mi best friends, di ba? At paano may kaya? At yan sasabihan tungkol kaya. Ayan. Bakit? Balo de po itang kasebyan na together, united, we stand, divided, we fall. Deni pong may kaluguran, ikwadang may papanyira. Kaya pin, meging mabule ang karelang pamiyabe. King Gospel kasi yan po yung pupuntunan ng ginuta mo, yung pakatimid na ng ginuta mong Jesus. Sasabihan na kasi ng kalaban na kakuntsaba niya kami Beelzebul, ing prinsipi daring demonyo. Inya ikwanong atatabi ring demonyo. Pero pepain ng ginuta mo na Beelzebul, akakampino katunggalia. Sasabihan na, nung ding sasakupan na ning metong akayarian, ila mismo, iling milaban-laban, malagwayang mibagsak o mitwag ing kayarian na ita. O ita pining buri ng ipayabot at ipamasala ng ginutamong Jesus. Nung misasagsagan, ing balayan alayang tetagan. Nung pate-pate,
ing pamiyabe, mabule. Eh po apansinan, patse po may ka-earthquake, di ba po ring structural engineers, chicheck da, sana po yung chicheck da, ready pong pundasyon. Lalawenda nung minoretang may kakrak, kasi lalawenda po itang stability na ning building. Kasi nung anting metong nga pundasyon na atin yung crack, may paggamitan. Paluluban. Huling, mabule ni. Kaya kailangan po, dapat ayusan niya. Baka nita manatili tang integrity na nitang structure ita. Ing tutuking metong nga bale, tutuya naman king nanumang kapulungan daring tao. Nung may sasagsagan, ing balayan, bilakoyan, tetagan. Opisina yaman, barangay council, eskwela, parokya. Nung ding miyembro, ila mismo ring may sasagsagan, ila mismo ring nilaban-laban, mabating ing tetagan. Tutong mabuling pamiyabe-yabe, nung kanya-kanya, salbag-salbak, pate-pate. Di ba, burita mo po yung matatag? Kaya mantuta mo na itang strength tamo. Deng pong katiponeros, panimuna ng Andres Bonifacio, ng paplano da na suguran dala ring Espanyol, ni Gaga Nakala. Kasi sabi da, Andres, manatalang sambutan din. Deng Espanyol, ang pangatang ka, di tamo nakatangkat, pangalati. Kapating karelang armas, baril, yung kaya katamo, tabak, bolo, manataman nyambut. Ngayon ibanta po, i-motivate no rin kayang kayabe, kinanwayang palistingting. Kapat sabi na, kinanwayang metong kapiraso. Labi niya yung palistingting ngayon, yung tingting ngayon Patse dili-dili. Agad dyan mapakli. Pero kinwanit ang buo. Nung makayaptas tamo, abe-abe tamo, matibe tamo, dakatamo asambut. Kaya pendetang katipunero, sabi, kaya nang sinugod, sugod! Indadalanda po palistingting. Ali po itang spirit na nitang palistingting. Kaya tang united, di ba? Maging mas masikan la. Sana itong palaganapan tamo, pamiyadwangan, pamisopsopan, pamitatambayan, aliwayang pamisagsagan. Saup-saup, lalo na king community, may pwedeng solwan, king responsibilidad, king kaya kang komunidad, king kaya kang pamilya. Misakitan ka. Nung pupusanan mo nga at alakang kayadwangan, mibayatnan ka. At tandaan niya po itang metong kwento, itang metong professor, kaya itang klase, may ginawa yung activity, kitna nil dahil estudyante, class, palagay nyo, itong hawak kong ito, magaan ba o mabigat? Ikay po, mayanyin yung mabayat. Pikanyang-kanyang kaya. Bersabihin, sir, mayanya mo po yan. Mayanya, depende. Nano po depende? Nung, binwat kayo mga kabat, binili ko na mayanya mo. Pero nung binwat kayo yan, pilan minuto, ditak-ditak, kabayatnan ko. Nung pilang kayong oras pang ibuatin talagang manikal ko. At nung pilanaldo keng tibwat-buatin sumbuko ko. Totoo naman, nandiyan kayong pamilya. Ning kayo po at pumakomplain, among, yakuan po yung bibit-bit king pamilya, mi. Ito po yung masakit. Diba? Nandiyan makananya kasipag, nandiyan makanano kaluburan ding pamilya na, nung yang aning mamwat, alayang kadwangan, manikalya, sumawaya, bandang talwi, sumukuya. Kaya piniyan rin po sanang realize tamo, king community tamo, naning contribution mo. Naning asasawp mo. Nung alakang asawp, nakamagpabayat. O ito po yung pwedeng contribution mo. Pero nung atin ka man agawa, andiyan karetang simpleng bagay, mamusan ka. Baka nita, nung ninuman itang pinaka-main na mamuat kaya kayo, dubusan makabayat na. Nung alakang kasawp, magkasakit ka. Tandaan niyo po ini, there is strength in unity. Nung pate-pate, mabule. Nung abe-abe, matibe. Amen. Alakad ko po. Kapatid, manalangin tamong tayong team, King Josban, so panakatamo king pamakipamuk, king demonyo. Nga tamong manalangin ginu, so panmuking makipamuk para keka. Gino, sa upon mo king makipamok,
para keka. Para King Santa Iglesia, kapilanman sana, sasawang makipamuk, King Diablo, at alangtok ng no sanang dirinan babala, ringke ang anak, laban king amuyot, ning pamanukso. Manalangin ta, King Gino. Gino, sa upan mo kayong makipamok para keka. Para ka ring atyu, King Kayupayan, kapilanman sana, eno maging kayanib sa tanas, ang makasalikot gulot ning upaya, ning pamanabusong politikal, at makimansang salapi, manalangin taking Gino. Gino, sa upan mo kayong makipamok para keka. Para ka ring alang male, tutukswa ng satanas. Akit da sana, ing pamaglinglang ning demonyo, ama namuyot karela, kapamilatan, di nga lang kahininan, immoral a pelikula, libro at magazine, manalangin ta, King Gino. Gino, sa upan mo kayong makipamok para keka. Para kaya katangan, parati ta sanang makabante at parating manalangin. Uling ing kaya katang kasalang, ing Diablo, lilibot yang anting leon, amamyus, manintunyang alaklak na. Manalangin ta, King Gino. Gino, sa upan mo kayong makipamok para keka. Nyeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, ding taulimong amano karing apostol, king mula ning Getsemani, ngara. Manalangin kayo, bani ako manabo king tukso. Saupan mo kayong lumaban king tukso, at idake mo kaya sana king kaya kang tagumpe. Ika mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Banin kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane sa aning Gino, itindaong karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, bustan mong iting sakripisyo, king ikaligaya ning kaya kalagyo, badalisaya na kami at tayran pa inturo king bie alananga. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kera Iyat antimorin, na yorem pusoy. makayat na no king Gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan takang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananga at lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelang ading tao at inyang mga intulidyang miparusan. King kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa mit mong kapag mulalalang sasamba arapan mo. Ing siwalami makisan metong sana king karela kabang kakantaring mit mong tula ing dalit ning kaya kaligaya at ngaming pupuri. Sama
haloy ipa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan. At daya ng ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pepa salamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya iting ka na akong katawan na mi daon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis kan kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ning bayu at alananggang tipan na mi bubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng miyabening anak mo. Darawon nga kaya kayong tinapining dieting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato ban may ganap yaking lugot kambya ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano, di ka kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niya at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluban mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban kaya be ng Maria, imbirheni duning Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman King alanangga. Damit mong kapanaligan at lugot king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo.
malub ing kapayapan king panawmiban, king kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kang beni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Kristo, sinabi karing kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan. Nun lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kera antimurin. Ipakitaan ni kakami atong tamo king kapayapan. Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulok king apunan ng kordero. Gino, kung matampang tanggap ka, dapat iyagas niya yung amano mo, umayap na ako.
Sa darating po ng Wednesday, October 16, 2024, ang ating nobinaryo ay magsisimula na pong alas 5 ng hapon at susundan po itang banal na misa sa oras na alas 5:30 ng hapon para po sa pagkahanda para sa kapiestahan ni Apong Mama Kalulu. Pangalawa, papalapit na po ang pagdiriwang ng kapiestahan ni Apong Mama Kalulu at muli po ay magaganap ang Serenata 2024 sa darating na October 23, 2024. Ito po ay mini-concert ng mga iba't ibang choir mula sa iba't ibang parokya, kasama si Reverend Father Carmelo Among Melo Agustin. Sa lahat po ng interesado ay maaari po kayong bumili ng tickets sa may side ng hallway ng shrine at ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Lahat po ng malilikom ay mapupunta at magagamit sa sentro ng Pakalulu para king pakakalulo na naglalayon makatulong sa mga kapatid nating nahihirapan at nangangailangan. Ang inyo pong 100 ni malaki ng tulong para sa programang ito. Maraming salamat po. Ngayon po, pakiramdaman tayo po, yapong Karti, Makalino, mag-apilya po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Carty Macalino, ang Parish Priest ng Beren de Lourdes Parish, Barangay Talang, Candaba, Pampanga. Kasalukuyan po, amin pong pinaparenovate yung amin pong Parish Hall, tsaka po yung Parish Office po namin. No po? That's why yung aking pong mga leaders po, nandun po sa may left side ko po, sa may right side ninyo, nagbebenta po ng raffle tickets. Yung pong aming pong raffle date ay sa October 13, 2024 at 3 in the afternoon. Ang first prize po ay 50,000, second prize 30,000, third prize ay 20,000 plus 10 consolation prizes of 1,000 pesos each. Yung aming pong ticket ay worth 100 pesos po. No po, naway tulungan niyo po kami sa aming pong pagpapagawa ng aming pong parish hall and parish office. Naway pagpalain po kayo ng pong may kapal sa inyong kabaitan. No po. So maraming salamat po. God bless you all. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, kapilan man sana kaya magkulang mamampang kapuryan kaya ka para king masaganang biye angeni, tigkalog mo kaya kami kaniting Eucharistia. At parati kaya sanang makabuklat apilubluban tanggap king kaya kang kalam. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At kaya ka, anti mo rin. Manalangin tamo. O malugoda po mamakalulu pisyag mo, kambening banala krus, ingalang kupa sa lugod mo, king balena iniwi mo. Pakiramdaman niyo po rin panigapot panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga nakadasaning pangako daking binyag, na ika mo kabuding karelang luguran at suiwan ng ting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaune, umena kayo king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya babak po kaya kayo. Maya pa abang po ako.